دما خوش به ام به بشکه تایبت به برنامه که تایبت دیسا به هبرنه امی جاری بحثا رفراندوم باشوری کردستانی بکن. جبر که هند زانن 16 مه سال بگرا ایرش سر باشوری کردستانیه به وی مناسبتی امی بحث بکن که لباشوری کردستانی راوش چاوا گیشته وی آسته کو عراق ایرشی باشوری کردستانی بکه و سادی 51 آخا باشوری کردستانی بگیره. امی بحثا و یکی بکن و که هند زانن در 2017 ده مسعود بارزانی دست به شو که کرگو از رفراندوم چه که امی کردستان سر بخواه آوا بکن اجبو کردستان که سر بخواه و بوی آوای رابو و بوی یکی بوی سروگانی به هست گلی کرد لیست به هست نتوی پاکش لیست و اوی بو سدم کو ایرو کردستان دوی آسته ده دوی روشی ده اما نگی بحثوی پیواجوی بکن بگمان وکی مسعود بارزانی نشان داده تنی کردان نه 2017 ده رفراندوم چکیه او نراسته لباشوری کردستانی حتی آنها 3 جارا اجبو سرخابون رفراندومات چه کرن جاره که سال 1909 تو یکی یعنی نحوی تو یکی جاره که سال 2005 و جاره داویش 2017 هم 25 ایلونه حتی چه کرن یعنی باشوری کردستان حتی آنها 3 جارا رفراندوم چکیه رفراندوم جبو چه جبو سرخابونی ام پیشوی به زمان گل بیجن سرخابون یعنی چه؟ یعنی گماد بیجن سرخابون گل دناوا کولانا د جواکی ده لگندا چاواتی فهم کرن سرخابون یعنی چه؟ در زمان گل ده زمان جواکی ده سرخابون تی واتیا بیمنتی کنگی تی بیمنت بوی تو محتاج کسی نبوی بچاقی تو تکاری بیجی از سر بخوامه از سرخابون اخواد خواستم جخواه گوتنا از سرخابون اعلان دکم جی تشتکی کنکی وکی پیکنینه مرو سرخابون اعلان ناکه مرو دبه سر بخواه مرو بیمنت دبه تل باشوری کردستانی هی نکاری دوماتیسا بچینه تخیارا جه ایران دکری دوماتیسا جه ترکیه دکری وزیر چاندنیه ترکیه مهدی اکر که قاشو بخواش جی کرده جه آمدی بود تلویزیون که باشور ده گوت دیم باد جانا جه مدی کرن دوماتیسا جه مدی کرن ماوی داری آختنه یکو بچینن دوی آستی دتونی کاری مسینه کی چکی دوی محتاجی کو ترکیه تا گفالت تا دخواه دیجا از دریا بگرم دیج برسینا بمری دیج برچینا بمری چاد بعد دوی از سرخابون اعلان بکن ما سرخابون تی اعلان کرن مرو سرخابون اعلان نکم مرو بخواه مصادی که خود دکجنه آسته که کدکاره دواره آبوری ده دواره سیاسی ده دواره دیپلماسی ده دواره روا برنا گل ده دواره جواکی ده هر آوایی مرو خبره و ده به خواستر منتا کسی ناکشینه و چخه مرو دیجا از سر بخوامه و به آوای مرو پیواجو از سرخابون اخواه اعلان دکه جبکو مرو منتا کسی ناکشینه لی باشوری کردستان بنگه تو نبود تشتک آماده نکربون تنیج بو شوکه به میجی ترکیه به عقل ترکیه تب گریان و اردوغان لسر اکرانا پیشیدنگ خانه کرد پشتی کو مسئله جدی بو بارزانی تام کتبه ریه کو حتی خواباندن ایدی اردوغان دست به مخالفت خواه کرد بارزانی جدگو نا لبر کامرایان مصاده بیجن لسر میکروفون تشتی دی بیجن اونگوه خواه ندلی دپش پرده ده تشتی دج مرا دی بیجن مواقف دولي هنديكيون ممكنة بالتأكيد أو تسي دو بدو لجوريكي داخراق صدا كان أوانيا إلى سر ميكروفون دايكن یعنی دخواست بیجه که اردوغان نها دکه قیجاقیج و اعتراض دکه نو ساید پش پرده ده شکری آمده که شخواه چخه برپرس روداوی و شورمنده نچوان بارزانی که پشت نها باز داره نهال سویدیه دگوت که ترکیه ارتجا ترکیه جبو سرخابون کردستانی تی باشوری کردستانی و ده تویتر ویده بلکه هیچ مابه بوی آوایی لی پیواجوی چه دست بکر وی کرسی اشقا کرسی یا بارزانی چه دست بکر سال 2005 و که اون زانین 2003 صدام دما چو تیک چو ایدی باشوری کردستانی قادی ستاتویه که لوی داره یعنی و پدکی لحب کرد که هر دم یعنی که بسر حکومت عراقی و بارزانی یجی مالا بارزانی جی بسر حرم باشوری کردستانی به یکی را مسعود بارزانی 2005 بو سر که حرم باشوری کردستانی دست خدانی سر قرآن اسلامی و سوند خرگو ایدی از موافق گل کرد به جوانجی گل کرد پاریز من مسعود مصطفى بارزانی سوین به بخوای مزن پارێزگاری لە مافەکان و دەستکەوتەکان و یەکڕێزی و بەرژەوەندیەکانی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بکەم و ئەرک و فەرمانەکانم بە دروستی و دڵسۆزی ئەنجام بدەم. بله هر تشتی
به وی رنگی دست بیکر و پشتی وی سونده مسعود بارزانی ایدی کرسی بر ندا مسعود بارزانی که دو از پشمرگه مگر معاش پشمرگه چی خاصه باشه کردستانی بلا $100 آن $200 به همو پشمرگه روشان نباشه کری در دمینن و به آوای نکارن زارو که خودی بکن مادام مسعود بارزانی پشمرگه بو چاوان ها بحثا میلیارد دکن کو ثروت وی هيا ویلای وان لامریکای به میلیون ویلا دکرن و زارو که وی ویلا دکرن گرم معاش پشمرگه چا مسعود بارزانی چه خاصه کو او خاص به معاش پشمرگه چا او خاص ویلا و تخت و قناق و سرای و خان چکرنه او تشتگدنه لی خویا یک معاشی باش بو ترکوی کرسی نکرد 2000 پیوست بو 5 سال جاره که باید دل بجایتم بو 2010 دیسا هات قبول نکرد دیسا خاکه نامزد دیسا بو سر و کهرمه و جاره رخشای دمای خلاص بو ایدی ندکاری به نامزد رابو به قانون نکی در بکر درش کرد دیسا بر ندا و جاره کردن خواست درش بکه و چاخه سروک پارلمانت و باشوری کردستانی دکتر یوسف محمد کو کسی که درست و کردواره و دلسوز کردستانیه گفت از وی به قانونی قبول نکم از نهیلم کو کس دما پارلمانت و به قانونی درج بکه و دما سروک حریمش درج ببه و از نهیلم گفت دما سروک حریمش درج ببه مسعود بارزانی رابو ریلی گرد گفت قدقه ایدت به حولیره نهیلا هر پارلمانتوی وزیر گورانج پارلمانتوی آبیتن نهیلا سروک پارلمانتو کردستان دکتر یوسف محمد هر حولیره و به آوایی پارلمانتو کلید کرد. دمه که دکو پارلمانتو کلید کرد و به روشاوی آلوزی ده رابو گواز رفراندوم چه که مز کردستان آسر بخواه آوا بکم. در روشا که دکو پارلمانتو هتا گرتیه تا پارتی کرد نه آن جمع خواه تا لهم نکریه تا هی رای گشتیه کردستان اقناع نکریه تی چه آسر قبول کردستان ایران بکی. آمریکا بخواه و هر بسا فرانسای دولت مزنی دنیای رجا دکرن دگوتنم تکای دکن که بسکنن دمکه بسکنن جبرکو پلانا هیزن ها پیمان هبو نفت و پترول و گازا کرکوکه بینن ده سر رجوای کردستان را در باز سر آوی بکن در باز اروپایی بکن لی اردوغان ندخواست دگو از وی بندا کوریدور کردان آستنگ بکم و ببی آوای رابو بارزان سور کر لی جرا خوش کر جبو کد درفت بده مداخلت چی بن ویرشا بکن بارزان جهات گازه و رابو به عقل اردوغان تبگریا و خست ریسکه هرچند کو آمریکای داخواست کر نامه یک دای گود اگر اون بسکنن سالکی پشت سالکی اگر عراق داخوازی و قبول نکردن سالا بی رفراندومی چکن امی پشکریه بکن و بۆی بینەرانی بەڕێز و خۆشەویست بزانن ئەو نامەیە ئەمڕۆ لە سایتی بلومبێرگ کە لە ئەمریکای لەوێ تەسریب کراوە لەوێ بڵاویان کردوێتەوە تا ئەمریکەکان خۆیان کردویانەوە ئەوە نییە میدیای کوردی دەستیان کەوتە بێ و ئەویان کردبێت لە سایتی بلومبێرگ بڵاو بووەتەوە ئەمە زۆر مهمەکە یادگار باش هاتن وتیان ئێوە ڕیفراندۆم ئێستا تەعجیلکەن دوای ماوەیەکی تر ئەگەر نەکەشنە نەتیجە ئەو کات ئێمە ریسپێکتمان هەیە بۆ ڕێی ئێوە ریسپێک یانی ڕێزمان هەیە ئەم نامەیە ئەمە بەرهەمی کۆمەڵێک گفتوگۆ بوون چونکە درافتی یەکەم وەکو بۆم باسکردی هیچ سەفیر بوو دوای هێنایان خوتیان ئێمە لەسەر ئاستی وەزارەتی خارجیە ئیکەین بەڵام بەس چەندین مەرحەلە هێنایان مەرحەلەی یەکەم لێ مسعود بارزانی دەگۆن نه ئەس قبول ناکەم بێنەما ڕفراندۆمێ تاجیلکەن چ بەدیلۆش نەدەن مادەم ئەو معارزێ بکەن ئەمیشن دە حسابێ بۆ ڕایۆ یەک بەشەرن و بە ئەوایەکی ئەشکەرە لە کۆلانە دەقیران ببی آوایی دگو نو از قبول ناکم و دگو کی ایرش بکر کرکوکی ام قد قبول ناکن من او بأيوة برازيش دالم بحمود دنياش قويلي ببي اوي بير كتوا بزور كركوك دبات والله تا آخر نفس یک کرد ما بی کرکوک بزور ناچیده و باوشی کسی تر لغیر کردستان مسعود بارزانی گفت جاره کدن راست قبول ناکم کس به کرکوک رابوچو کرکوک حاج محمود جی بیه میرخواست باشوری کردستانه کی به اوج دوجه از هاتم از بیم حاج محمود بکن زان داشته دیگه از هاتم نظام چه بو هر دویه خانقینه دگم بردن از هر ما خانقینه و چخشی مسعود بارزانی حاج محمود برای کرکوک گوش بو تدبیرش بو تشتک چه و حاج محمود بو مداخله ما اونیا ورا بلا نترسن کس نترسه حاج محمود برای کرکوک به پاریزه و به اوای مسعود بارزانی گفت از پیشمرگه ما پیوست بکی از وقتی پیشمرگه که بیم رو کرکوک برخوابدم طبعا محور كان هر كسائيش خويا زاني بلان بونا خودي شاري كركوك وكو هزكي
دەستوەشێن هێزێکی احتیاط داوامان کردووە کە کاک حەمەد تەشریفی بینی و بە دڵنیاییشەوە پێتان ئەڵێم هەرچی هێزی پێویست بی بۆ پاراستنی کەرکووک ئامادەیە. خۆشم ئامادەم بێمەک و پێشمەرگەیەک لێرە لە کەرکووک تفەنگ هەڵگرم. بەێ قساگوت لێ دەخەکیش بەرخوا نادان مەخۆبن و بێ ئەوەی ڕەفەراندۆم چێکردن ڕەفەراندۆم چێکردن لێ دەما ڕەفەراندۆمیدا بەروێ مەحسوود بارزانی دەگوت و ڕەفەراندۆم ئەگەر هاتو چێبوو مرۆ دەگو قەی قمارە دەلەیزە ئەگەر چێبوو ئەگەر سەری دەگۆش خوا سەریگێت ئەگەر سەری نەگێت تو ئەزە سەری خوا سەردانم چەند جاری تریشە لێمەوە ئەگەر سەری گرت ئەوە بۆ هەموو خەڵکێکێ ئەگەر سەری نەگرت شەش حەوت ڕۆژ تەحەموولکەن سنووریش بگیرێتونەوە کۆکە من بۆجەکەی ئەدەم بە نەتدا کەسێ نەتدارەخنەوە هەتاوەی چاقی کو پاشی بۆ هەفسەرۆکی یەنێکی لاهور شێخچەنگی پەرلەمانت و ئەوروپای داخوی بەحساوەیەکی دیکە بەحسە ڕیسکەوەیەکی دیکرد و دەگوت کو مە نەتەنینەها ڕەفەراندۆم چێکیە مە چەند جۆرە ڕەفەراندۆم چێکریە لێنها نە دەماوەیە دەم مساعد نەنا. We held a referendum in 91 and we held a referendum in 2005. ئێمە لە هەرێمی کوردستان دوو جار ڕێفراندۆممان ئەنجام داوە لە ساڵی 1991 و لە ساڵی 2005دا. من لەو بڕوایەدام بانگەشەکردن بۆ ڕیفراندۆم لە ئێستادا تەنیا بۆ شاردنەوەی کەم و کوڕیەکانی ناوخۆیە و هیچ زەمینە سازیەک بۆ ئەو پرسە نەکراوە. هەمومان لەگەڵ ئەوەداین کە ڕیفراندۆم ئەنجام بدرێت بەڵام دەبێت پێش ئەوە بە شێوەیەکی ژیرانە بیر بکرێتەوە و هەموو ئامادەکاریەک بۆ ئەو مەبەستە بکرێت. Have to think carefully and we have to take each. مەسعود بارزانی گۆدەیە کەسی نەدیکرد. دەوڵەتێکی دیموکراتی مدرن بی انشاءالله و پاشان کە خوا ئەو فرسەتەشی دا ئێوە خوتان چۆن دەتوانێت ئەوها دایتتاشن وازحتر و سەریحتر چۆن ئەبینە وڵاتێکی سەربەخۆ کوردستانێکی سەربەخۆ بەڵام بە هەموو شێوەیەک دۆست و هاوپەیمان لەگەڵ بەغدا لەگەڵ حکوومەتی عێراق. بەێ مەسعود بارزانی بەرێ دەگۆ ڕەفەراندۆم ji bo Kurdistana serbixweya lê piştî ku derî serdegirtin piştî referandumê û piştî ku êriş çêbûn derkete hemberî kameran wê cara rica dikir digo ebadî wistaneke were em baxibin me neş boy ku em devletê çêkir me wisa kirîbû tenê me dixwastin bizanin Kurd çi difikirin. داوا لە بەڕێز حەیدەر عەبادی و هەموو هێزولایەنەکانی عێراقی دەکەم دەرگای حیواردا نەخەن. ئەم ڕێفراندۆمەی ئەنجام دراوە نەبوو فەرزکردنی ئەمری واقعە و نەبوو دیاریکردنی سنوورە بەڵکو بوو ئەوە بوو گەلی کوردستان بە شێوەیەکی دیموکراتی و ئاشتیانە ڕێی خۆی لەبارەی چارەنووسی خۆی دەرببڕیت. ڕەفەراندۆم ji bo Kurdistanê ji bo raya giştiya Kurdistanê di nava civaka Kurdistanê de di nava Kurdistaneke têkoşer de ku ew qas zilm û zor lê têkirin ew qas serî hildidin ew qas serheldan çê dibin şehîda didin kesek rava bijazê referandumê çêkim ku Kurd çi dixwazin ev heqarata herî mezin bêhirmetî û bêrêziya herî mezina li hemberî gelê Kurd têkirinê. Eger te bi 29 serhildana nezanî be hetana Kurd çi dixwazin eger te bi enfalê nezanî be ku 183,000 Kurd hatin enfal kirin te nezanî be Kurd çi dixwazin eger heta bi Helepçê nezanî be Kurd çi dixwazin eger te bi ew qas xwîna ku hatiya rejandin hetan hatin nizanî be Kurd çi dixwazin ew eybeke mezin e ku tu dibêjî ez rêveberiya Başûrê Kurdistanê me û ez serokê herêm me serokê herêmê bûyî te pêwîst e nedikir teviyekî rabî ji Kurda bipirsî çi dixwazin çiqa gelê Kurd her tim bi dayîna bedelê giran bi fedakariyeke mezin diyar kiriye ku statûyeke xwester dixwazin statûyekê ji bo Kurdistanê dixwazin dibêjin Kurdistaneke azad hewce nedikir ku te rabî û ji Kurda bipirsî û paşê Kurda bi tenê bêhilî û bazdî. Berê dema êriş pêk hat de 16 Oktobrê 16 Cotmeha 2017 de êrişî Kerkûkê kirin. Mesûd Barzanî ku digo ez pêşmergem ez ê Kerkûkê li ber xwe bidim qet yek deqê jî xuya nekir. Xwe şart. Ne Barzan Mesûd Barzanî ne Nêçîwan ne Mesûd Barzanî ne kesê ku li meydana dike ne bank dikirin digo em ê Kurdistana serbixwe îran bikin yek bist یەک بست بێنە ناو خاکی کوردستانی عێراق یەک بست ئەمرین بەڵام نایڵین ئیرادەی ئێمە بشکێ لە بەرامبەرەوە yek bist ez nalim kes bê bistekekî bê em qebûl nakin ka yek bist bû yek bist گەلی کوردستان ئەوەندە بەهێزە سەرکردایەتی ئێمە ئەوەندە خاوەن ئیرادە و عەزمێکی بەهێزە پەیام بە ئێرانیەکانیش دراوە بە تورکیاش دراوە بە حکوومەتی عێراقیش دراوە یەک بست بێنە ناو خاکی کوردستانی عێراق یەک بست
ئەمرین بەڵام نایڵین ئیرادەی ئێمە بشکێ لە بەرامبەرەوە یعنی ئەمە بۆ ئەوەی هەموو کەسێک ڕوون و ئاشکرا بێ لە لای و هەموو هەر کەسێک خەوا شارت و بازدان و پێشمەرگە لەوان دەرەمان پەریشان بوون دەڕەوەدا بە بریا مەدیای گوتن یەنەکە دەفرۆشە یەنەکە خیانەتی دەکات کی یەنەکە خیانەتکیە سەرۆکی هەرێمێ مەسعود بارزانیە سەرۆکی هەرێمێ داوا مەسعود بارزانی بە یعنی تێ چ واتەیە سەرۆکی هەرێمێ تێوێ واتەیە سەرۆکی هەموو پێشمەرگەیەوە بەرپرسێ هەموو پێشمەرگەیە کومتانی هەموو هێزên لەشکریە باشووری کوردستانی مەسعود بارزانی بوو باشه پارتیەک ناپارێزە ji ber ku partî neyê şerin partî siyasî ne dikemine hilbijartinê û dengê xwe din parlamenterin siyasetê dikin ji bo çi yeneke rabe şer bike eger te rast dibêjî hêzên pêşmerge girêdayî te bûn girêdayê Mesûd Barzanî bûn bila bişandana hêzê Gulan li ku bûn ka leşkerê roj li ku bûn leşkerê roj ku derdikevin ji bo Tirkiye heta Libyayê diçin şer dikin leşkerê roj ji bo çi kekok neparastin ji bo leşkerê rojê ku diçûne ser êzîdxanê dibin ala başûrê Kurdistanê de êzîdî dikuştin li bê derê hevala meya rojnamewan Nojiyan Erhan û du gêrlayên HPG ku wê derê digotin şer nekin êriş nekin em birayê hebin bi seyarên zirhî didane ser gêrla şehîd kirin ka li ku ne ew leşkerê rojê ku êrişî êzîdxanê dikirin ji bo çi neçûn Kerkûk neparastin hema rûdinên û zirta dikin û çima yenekê wisa nekir û çima kê wisa nekir berpirsê pêşmergeya tibûyî wezareta pêşmergeya girêdayî te ye Serokvezîr Barzan ye Serokê Herêmê Barzan ye Serokê Hêzê Gulan Barzan ye Serokê Parastinê Barzan ye Serokê Zanîngeha Barzan ne Serokê Protina Petrolê Barzan ne Serokê ku tên û diçin û dixwin û qesr û qonax û pere û vîla Barzan ne ji bo çi neçûn Kerkûk neparastin tenê gotinekê miro derkeva bê filan kesê firod nabe ji ber ku te dibêje ez îradeya gel temsîl dikim ez li wê derê me pêwîst e tu biparêzî Mesûd Barzanî derketî dî ber ekrana got pêşmergeya bi aştiyê ew dervala kirine dije me bi xwe çol kir berê te bi xwe çol kir چەندی هەوڵماندا شەڕ نەبیت پێشمەرگە زۆرێک لە ناوچەکانی تری چۆڵ کرد تەنها بوو ئەوەی خوێن نەڕژێت و ئەو شوێنانەی کە جەیش و حەشت هاتوونە تێیدا هەمووی ئەوە بووە کە بە ئاشتی چۆڵ کراوە و پێشمەرگە شەڕی تێدا نەکردو لە هەر کوێ پێشمەرگە بەرگری کردبی نەوانتوانیوە بێنە پێش ئەمە پێشمەرگەیا دەما بەرخە بدەوە دەبێژە نادکارین پێشە بین هیچ بۆ چی بەرخە نادان بڵە بەرخە بدەنەوە ئەگەر دەستی خۆدانە سەر وجدانە خوار ڕاست بێژن ئەگەر مەسعود بارزانی چەکە خەڕا کرا بچوە کەرکووکێ بانگ لە جوانê Kurdistanê bikira bigota waye ez li navenda Kerkûkê me ez ê Kerkûkê biparêzim ez bang li hemû ciwanên Kurdistanê dikim bila bên em ê Kurdistanê biparêzin em ê xweseriya xwe îlan bikin em ê serxwebûna xwe îlan bikin ancak tişkî îlan nakin em ê bajarê xwe biparêzin sadî sad wê ji Ewropayê ji Rojhilatê Kurdistanê ji Rojavayê Kurdistanê ji Bakurê Kurdistanê ji Şengalê wê ji her derê Kurdistanî biçûna û piştgirî bikirana wê Kerkûk biparastana eger Kerkûkê sê roja li berxa bida sê roja li berxa bida wê raya giştiya cîhanê lê bihata deng vê hêzên hevpeyman mudaxile bikirina vê hêzên Rojavayê Kurdistanê hêzên HPG vê yekîneyên Yeca Starê vê hêzên Rojhilatê Kurdistanê hemû beşdar bibana wê Kerkûk biparastana û Kurdistan nedikete wê rewşê lê te rojekê te yek deqeyê li berxa nadî te radibî bi xiyanetê kesê din tawanbar dikî pêşî li berxa bide بلا کرد بیش ساعت خوش و برخواد ما چاب که اوقاس مثلا کسی حال عفن ندنرن کس دکاره گلی و گازنده که بکه بجن آجی شاشیه که هم بر عفنی بجه راست عفن هاتا داگر کنن لی 58 روزا جوان کرد بچکان لبرخواد بدن خاکر نست مرتال لهم بری توپ و تانق دومین ارتش آمازن یا ناتوی 58 روزا جان خودان فدا کردن به هزاران گریلا به هزاران شروان روجلات روجاوای کردستانی به هزاران کچ و خورت کرد لعفرین شهید کردن لی حتی خونخواه داویجی حتی کارین جان فدا کردن لی عفرین پاراستن ده شهر ده تکچونی شوه هیا سرکفتن جی هیا لی برخوادان تشتکی پیروزه اگر مرو برخواه ده دنیا عالم یه برخوادانه دبینه اگر کوبانه لبرخوا ندا هزه هاوپیمان تجار نه عاشق چاوین راشین کردانه هزه هاوپیمان دما برخوادان دیدن نچارمان لکوبانه پشکریا هزین شروان بکن برای ببی آوایی مخابن کرکوک
دناف ده صدی پنجو یکی آخا باشوری کردستانی هاتا رادست کرن هاتا تسلیم کرن و مسئول بارزان جی روژا 29 جوتمه ها 2017 درکت همه کامران اعتراف کرکو نپاراستنه پیشمرگه افده والا کجه و اوی جاقی ترکا تختی خواه کرد اف تختی کو 2005 لسر نشبو حتی 2017 هم برندا حتی نیوی باشوری کردستانی را دست کرد اگر اف رفراندوم لوی بوی آوائی نبیا دبکون ها باشوری کردستانی و راشا عفرینی راشا و رجاوی کردستانی با آوائی که دبیا پیوستی به وان سینورین سخته دناوا رجاوی کردستانی و باشوری کردستان در ندکر دو داری پیوست ندکرن لی مخابن ترکیه مداخلات که ترکیه نایله ترکیه هیجی باشوری کردستانی بکارتینه هیج وان دم داویه در دیسا خانقینی دکنا قربان جبو هالبجارتنه جبو تختکی لعراق جبو کرسیه کی یکو دگوت نام رفراندومی چیکن نهارابونه جبو کرسیه کی لعراق لبختوی بدست بخن خانقین بازار دکن و شر هاو دکن بیوی آوایی اوجی تراژدیه کردنه مهنه کی بحثوی که کرد کو رفراندوم به چرانگی پیکات و چوابو استدام کو اوقاس کردستانی جان خود دست بدن اوقاس ظلم و زوره ببینن لی مسئول بارزانی بحثا بیرانی نکه خواده که کو اوجی تشتکی سیر و عجیب دویجه نویه من دویجه کار مسرور بارزانی دویجه از شما بغدای از وگریام دویجه زاروک هاتا پیشیا من گو بابو کرکوک یا من نده کسی زاروک چی؟ یعنی تشتی که زاروک دویجه نمازده بازارش بکن دویجه والا مجره گولا من نکاری تشتی من شمچت که هم نکارن ایدی هفیا مموه کاترا بیتج مرا چبکی که بسیط تان بودینم پیش 2 سال که مجموعه لنو پارلمان خریج بون مؤامره که گوره بکن به نسبت موضوع کرکوک او ابو منستم چون بو بغدا تقریبا 6 روز الحمدلله لقل هزا او پیمانکانی تر توانیمان او پلانه پوچلت کینوه که گرامه نواه که مای کری مسرور عمری 5-6 سال بود والله لسر درجهات السر رقم وتی بابا کرکوکی اما یا بکس ندهی ها كم قرونا والله با پیر جورات خريكي كركوك بوا سري لسر دانا با پیری شتو با بشتو ان شاء الله تو بو منور بگی ایمانا وندمان فکرو یعنی هویا هزا باشوری کردستانی مایه و زاروک کارا با ویچا و چبکه وی کربوک چا بارزه افجی روشا مایه بری ساعتا خوش دم خوش به اگر بدلی و بو هندکارن ببنه آبونه و بشوبینه سپاس سلاوریس به هویا روژن آزاد دم خوش